Ejjew nilqgħu l-Ġesu Ewkaristija. Ekwal ftit momenti min jista' ninżlu għall-kubtejna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jien nadurak bil-qima Alla li tinissa moħbi hawn qudiemi taħdawni ġbija lilek b'qalbi kollha għaw friġlejk natik meta naħseb fuqek ħsibi nitlef fik. Vista lil Ġesu sagramentat, kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq l-lubkelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfukx biex tant lub li lek kont nati. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jien natija bħala l-vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu għatlet insini, fidu tama kattar fija, bin-nar ta' mħabtek intimlini. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq ħsibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tridint kif fis-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbira kull frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Allah Tana, Ismat Altana, Hlesiana, we Afmana, Gloria del Messir, del Libano, del Spiritu Santo, Maria Santisma, Urentiomna, Ali Kismat Altana, Darkness Vira, Talina, Reticum, Diedapana, O Jesu, Afrina, Dubitna, Harisna, Minna, Tarfia, كل جنر وكل حين الداوك لكتر لأندم زون تالتنيناتيا نكونسيدرانو contemplavo il mistero del fe, Padran Gabriel Habbar Sina Maria Lakala Sira Malla, Messier Nali Intifis Mawit, Itatis Smekti Natik, Pull to the end of his summer at the flood. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Eslia Maria with Grazin Memdial Mulemia can be came to first in the sound miracle fraught the Juftia of Jesus. Gloria del Messier, del Libano, del Spiritu Santo. Maria Santissima Urentiomna, Ali Kismat Altana, Darklet Vira Talina Reticum, Dampana, O Jesu, Afrina Nubitna, Harisna, Minar, Talampe, Full General Requella, Hen Alda, Lacralandum, Zonta, Nienatia, Niconsidrano Contemplava Tina Mistero Talfe, Medicina Maria Maratazu, Aribata Santa Elizabetta, Messirna. Hobbs نتقول مدينة لوما فمن الضمير بالمنا من نواتي علينا لا دهن نشفت دري بزالسنا مدين يمي قديسة مريم أم الله إطلع علينا مثل بين السوفيسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله إطلع علينا مثل بين السوفيسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله إطلع علينا مثل بين السوفيسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله إطلع علينا مثل بين السوفيسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله إطلع علينا مثل بين السوفيسيات الميرتانم
قديسة مريم أم الله يطلب علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من قديسة مريم أم الله يطلب علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من قديسة مريم أم الله يطلب علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من قديسة مريم أم الله يطلب علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من قديسة مريم أم الله يطلب علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من جلوريا كيف كم البدو السوديم ويبقى ديم تديما من ماريا سانتس ماودا انت يومنا عليك اسم تلتانا ذاك لتويلة علينا رتكم من يدام فانا وجسوا واخرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفير كل جنة الرح كلها هن الداوت لك تلاندم زون تنينا فيها نكون سجرانو كنتبلا فتينة مستير تنفير متسينا جكستو تويلة في الارض تبتلك مسيرنا لينت في السماوية إذا اسمك تجزاه نات بكل تتين في السماء أقدفلات Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Siamanik Maria Beligraz and Mimdi Almalemi at Kimberkin to first in the Sam Miracle Thought that you tear this up. Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو Maria Santis Maudent Yomna Ali Kismat Altana Dak Vira Talina Ritikum Niedam Pana Ojesu Wafrin Lubit Naharis Namanatan Full General Bekola Hen Aldak Lataran Zonta Nienatia Niconsidrano Contemplava Stair Dalfe Medicina Maria Giuseppe presentava Gesù nel Tempio Messierna. وابنة كل يوم متينا لوما فينا نبيتنا بالمنا في المنوهات يالينا ردهن يشفت جري في ذلسنا مدين يامن قديسة مريم الله إطلاق علينا مثل بين السوفسيات المرتنا من
قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا من بين السوفسيات الميتانم من جلوريا كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم من ماريا سانتس مورد انت يوم عليك اسمه تلتانا داك لطويلة علينا رزقهم من يدام بان وجسو آفرنا الدبيتنا حرسنا من نار تلفه كل جنة الأربح كلها هنا الداك لكتر عندهم زون تهنيناتي نكونسيدرانو كونتبلا في الخمس مستيو تلفه متى سيدنا ماريا وجوزيبي تلفوا الجسو ورت للتيم سابوه في التمبل ديسبوتا مادتوري مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي صهناتك في كل فتينك في السماء يقدف لك Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus. Estrella Manik Maria, Belgrazia, family Almolemia, Kimberke, the first in the sound, miracle fraud, the Juftia, Jesus.
Gloria nel Messia, nell'Ebeno, nello Spirito Santo. Maria Santissima Urinanti Omna Ali Kismat Altana, Dak Litwila Talina Redikum Yedam Palm, O Gesù, Afrina Dubitna, Harisna Minar Talinfea. كل جنة الأرواح كلها هن الضعف لأكثر عندهم بزون تهنينا تيك سلب رجينا سليم عليك سلطانة أم تهنينا هيا هلو Rina Vardana Turfnamente Gesù, Frotten Birek Taljustiek, O Hanina, O Pia, O Helva, O Virgine Maria, Itlopalina, Adisa, O Mallam. Spontan Fema tal Papa, Messierna Linta Vismawiti, Dadis Smekti, Disarnatic, Pulpite, Visama Egda Flat. Sliamanik Maria Belgrazia Nundi Almalemi Actum Birkin to person the sound Birakel Frota Juftia Jesu. Gloria nel Messia, nell'Ebeno, nello Spirito Santo. نفتح رفوتنا للروح البركاتوري أتيوم ومليئين المسكرية تديا يستيوم في الباتي أتيوم ومليئين المسكرية تديا يستيوم في الباتي أتيوم ومليئين المسكرية تديا يستيوم في الباتي مليئين كريستو هنينا مليئين كريستو اسمانا كريستو الأتاتانا السيرة الله بن الله لبداية الدنيا سبيرتو سانتو والله ريتا عدي سالويهت آتسا مريم آتسا أم الله آتسا البرجني أم تا كريستو أم الكنيسيا أم تهنينا أم ترغراتشة الله أم التامة أم لزيادة صافية أم لزيادة نظيفة أم فيرجني أم بلا تبا أم للسوء المحبة أم تالعجب أم تالفر الطيب أم تمين هلأنا أم تمين سلبانا فيرجني كل قال فيرجني لتستوى كل إيمان فيرجني لتستوى كل فهرية فيرجني كل سيدة فيرجني كل كنينة فيرجني دي مربوطة ملا مرة القدسية رون تاليرف بدو الفيختانة أمارة الإسبيرتو سانتو أمارة كل جراتيا أمارة كل تيبا وردة مستيكا تورة دافد تورة لابوريو دار تديب حركة الرب تجديدة بيبتا السما يوبة فلودو ساحة المردة كيانت المتنبي فرشت المجرانتي فرشت المنكتي عينونة الإنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة البطريركي سلطانة البروفيتي سلطانة الأبوستي سلطانة المرفي سلطانة الكونفسوري سلطانة البرجي سلطانة القديسي كلها سلطانة مثل من عائلة والتبع سلطانة مطلع في السماء سلطانة الروزاريو مقدس سلطانة الفاميليا سلطانة الباتشي عرفت الله الاثنين النبي الدنيا عرفت الله الاثنين النبي الدنيا عرفت الله الاثنين النبي الدنيا اطلب علينا قديسة أم الله نادوراو وقديم الريت الجدة
surit odma jispiċċa bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li jissen isile jara. Qalbna kolla lejjom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tib li l-ispirtu li ġej minnu ħajru kol xejnin għazgbi. Amen. Mulej Ġesu ħaju prezenti fl-Ewkaristija mixħutina rkubtejna nitolbuk tberikna. Birek nitolbuk Ġesu lil-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti. Birek lil-niesna, il-qrabatna u l-ħbibna, lilna nfusna u l-edewwa tagħna. Birek ukoll l-erwieħ tal-purgatorju, wagħtihom li jgawduk għal dejjem fil-ġenna. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħek, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu is-Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulat konċepiment tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp l-arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħek. Faħru lil mulej intom ġnus kollha, sebħuħu popli kolla. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lil-Ispirtu is-Sant.
miġburin f'dar missirna tas-sema, irroddu ħajr lill-Alla għaliex hu l-għajnuna tagħna. U dak li jżommna l-bot minn kull nub. Għalhekk minn qalbna llum nofru l-sagrifiċċju tagħna u rroddu l-ħajr għat-tieba kbira li dejjem juri magħna. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw flimkien. يوم اللata Kristu ħareġ Rebbi. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. X'inhu l-iktar importanti fil-ħajja tiegħek? X'jiswa l-iktar fil-ħajja tagħna? U x'jibqa' f'ħajjitna? Dawn it-tliet domandi Ġesu jrid jagħtihomna llum biex inwieġbu għalihom b'libertà u b'sinċerità fil-parabola, anzi 3 parabboli tas-Salt Natalla. Ħuti nagħtu bidu għal din il-qudiesa billi nitolbu maħfra mid-dnubiet u l-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-lemi u billi ħallejt żmirijieti. Ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla. Fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, naturawk, natubġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi nubiet ta' dinja, ħen għalina. Int li tneħħi nubiet ta' dinja, il-qalb tagħna. Int li fuq il-lemin tal-missier, ħen għalina. Għaliex int waħdek għaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu is-Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla li tħares il-min jittama fik. Minajrek xemma jiswa, xejn ma u qaddis, kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġit li jgħaddi. Ek li narfu norbtu ruħna minn issa ma dak li jibqal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien f'Gibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla. U wieġbu Salamun: Mulej Alla tiegħi, lili għaddej tiegħek għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf imnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu illi jien għażilt, poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk il-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin, għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra hekk kbira. Il-mulej ħa gost illi Salamun talab din il-ħaġa, għalhekk qallu Alla: la darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabnix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edowa tiegħek. Iva, tal-li tlabt illi taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk illi ħadd qablek ma kien hawn bħalek, u anqas warajk ma jkun hawn. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Mulej danu semi l-inħares il-kelma tiegħek, aħjar għalija il-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' deb u l-fidda. Kemm inħobba liġi tiegħek mulej. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek, tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Kemm inħobba liġi tiegħek mulej. Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deb l-aktar fin. Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti tiegħek u nobgħod kull triq għar-rieqa. Kemm inħobba liġi tiegħek mulej. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarrishom qalbi. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Kemm inħobba liġi tiegħek mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Puti, aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu għarrafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll
biex jieħdu s-sura fuq iġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ippredestinawhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġustifikawhom iglorifikawhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ir-raġġu ħajr lill-Alla. Infaħrek, Missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Is-saltna tas-smewiet tixbaħ il-teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih. U kollu ferħan imur ibbieħ kull ma jkollu biex jixtri dik l-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewiet il-wieħed negozjant. Ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bieħ kull ma kellu u xtara lila. Tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewiet il-xibka mitfuqa l-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta timtela jtellu għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li huwa tajjeb u jarmu dak li hu ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu il-ħżiena mill-ġusti u jixtħuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm biki u tagħżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu u qalilhom għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewiet jixbaħ il-wieħed sid li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-dnubiet tagħna. Min jaf kemm drabi saqsu u tgħidu x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja tiegħi? Niġu biex nagħmlu għażliet u ngħidu x'jibqa' fil-ħajja tagħna, x'jibqa'. Għalfej qegħdin hawn. F'Gibon il-mulej der f'ħolma l-Salamun. Salamun. U qallu itlobni li trid u li trid natik. X'kien importanti għal Salamun? Salamun li beda jara r-responsabilità tiegħu x'deċiżjonijiet irid jagħmel bejn tajjeb u ħażin. Kif jista' jmexxi lin-nies afdati f'idejh. Qallu mulej, taf x'nitolbok? Moħħ li jifhem, għaref u għaqal. Qallu la tlab dan kemm inħossni kuntent. Ħagost il-mulej li Salamun talab din il-ħaġa u qallu la darba tlab din il-ħaġa ma tlabtnix la umor twil, la flus għana, la il-ħajja, il-vendetta kontra l-edewa tiegħek. Iva tal-li inti tlabtni li taraf tmexxi
li taraf x'għandek tagħmel jien lilek se nagħtik dak li tlabtni. Tant illum għadna ngħidu l-erf ta' Salamun. Mhux hekk ngħidu fil-Malti l-erf ta' Salamun. Kif jolqotna mill-qrib dan l-erf? Fil-parabola li qed jagħtina Ġesu. Dawn l-aħħar ħdud ħajkun tagħna 7. Numru perfett. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ. Ara San Mattew, għax kien jaf il-poplu ludi, ma jgħidx is-saltna talla bħall-oħrajn li aħna nifmuha, jgħid ta' smewiet, ċielo perché ċela, jaħbi xi ħaġa. Xem fis-sema, xem fis-saltna. U għalhekk terġa' tiġi d-domanda tagħna, anke tiegħek li qed tismana jew tarana, x'inhu importanti għalik fil-ħajja? X'inhi l-iktar importanti, l-iktar ħaġa importanti għalik, għalina, għalija bħalissa? U jgħid hekk, is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil min tixbaħ. Jgħid li tixbaħ il-teżor, treasure hunt, teżor, moħbi falqa. L-ewwel tixbija, it-tieni ġawra mill-iktar fina, u t-tielet is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil xibka li taqbad ħafna ħut, imbagħad is-sajjieda joqogħdu jażlu ħut tajjeb u affarijiet li mhumiex tajbin. Dawk huma 3 tixbijat tas-saltna. X'qed jgħidilna? Teżor jaf li qiegħed f'dik l-għalqa, jaf li t-teżor huwa moħbi, u għalkemm huwa moħbi mhux jarah, imur ibbieħ kull ma kellu jixtri dik l-għalqa biex dak it-teżor ikun tiegħu. Ejwa ħbib tiegħi. Huwa moħbi għalina it-teżor tal-ħajja tagħna. L-iktar importanti. X'jiġi fl-ewwel post u x'jiġi fl-aħħar post. Għal ħafna nies minn tagħna Alla sar ta' fuq l-iskaffa. Kikolli bżonn mmur infittxu. Imma aħjar ħallini bi kwieti u joqgħod hemm fuq, għandi 4 ijiem, nara kif ngħaddihom, inħawwad kemm nista', imbagħad wieħed jara x'jista' jirranġa. Le. Fil-moħba tal-qalb tiegħi, fil-ġewwieni tiegħi, Alla poġġa teżor. Ġewwa fik hemm il-potenzjal ta' Alla. Ġewwa fik hemm iż-żerrija tad-divin bil-magħmudija bil-ħajja tagħna aħna ġbija t'Alla. U jien biex ma nitlifx dat-teżor. Lest li nneħħi kollox biex nirbaħ lil Alla. Meta rebħu t-tazza tad-dinja, naħseb tafu minn rebaħa, għadna qisu bil-fever. Il-coach tat-tim Spanjol għal espressjoni, apparti t-talb li kien hemm minn diversi players. Għalek, dinja, ismaħħa ta' dinja bla Alla, dinja vojta bla direzzjoni. Taf x'qed jgħid? Jien mingħajr Alla mifxul. Jien mingħajr Alla vojt, la naf minn ġej, la naf minn sejjer, u issa qiegħed tapinu imma ma nafx hemm f'qalbi, ma nafx fejn jien. It-tieni, is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil ġawra. Ġawra prezzjuża. Meta Dominic Grek ġie biex jikteb il-kanzunetta li nkantawha fil-kanzunetti, fil-kunċerti iż-żgħar u l-kbar, Xemx, ġawra ta' qalbi, ġawra ta' qalbi, ġawra. Għalihom il-poplu ludi il-ġawra hija dik lajn li tara x'hemm moħbi f'qalbi. Għalihom ġawra li tpoġġi d-dawl fuqha u tassorbi l-kuluri li jkun ġej minn barra fil-qalba. Hija dik lajn li kapaċi tara x'hemm f'qalbek, fl-intimità tiegħek, X'hemm f'qalbi? Biex qed nimla qalbi?
Alla li jara l-qalbi. Kemm nieħdu pjaċir meta jħarsu lejna u jkunu qegħdin jarawna u jgħidu kemm sabiħa, jew kemm il-libsa sabiħa, jew kemm ara lajn. U kif itħares int lejn Alla u Alla x'jara fik? Aħna naqraw l-icing sugar in-naħa ta' barra, Alla jaqra l-kejk, jaqra l-ġewwieni, jaf x'hemm f'qalbi. Is-saltna ta' smewit tixbaħ lil din il-ġawra li min isiba jifraħ. U hawnhekk nikkwota l-Tertuljan it-tieni seklu u li djaknu Efrem tas-Sirja li jgħid illi dawk is-sajjieda li kien jara jaqbżu fil-baħar jozzu l-isfel biex isibu dan il-ġawar, biex isibu dak li jufin. Hekk waħna msejħin biex ninżlu fil-font ta' kull qudiesa li nisimgħu, fil-font tal-kelma Alla li nisimgħu, fil-font ta' twemmin tagħna l-fidi tagħna fl-Ewkaristija, mhux siq l-infern u siq il-ġenna, siq ġa l-Knisja u siq ġo d-dinja pakana, jinsot li nimxi wara Kristu. L-aħħar tixbija xibka għax jixtieq jiġbor il-kulħadd. Imma meta żmien ma jibqax żmien, din ix-xibka li tixtieq tiġbor il-kulħadd se jsir l-għażla. Il-ħut it-tajjeb u l-ħut il-ħażin. Jew l-element il-ħażin. Xi fisser meta jien nara l-importanza tas-saltna ma norbotx qalbi man-nies ta' hawn, mal-ħwejjeġ tal-but, mal-ħwejjeġ li jgħaddu. Tini l-erf għallu Salamun, tini l-erf ħalli naraf, ħalli nara, ħalli nagħmel għażliet u għalhekk qed jagħżlu biex inti tagħżel. Illum x'għamilna? Il-ħażin ngħidulu tajjeb u t-tajjeb ngħidulu ħażin u nistħu minnu. Illum x'qed nagħmel jien? Tellajt il-vizzju fuq il-pedestal u nċabċablu. U l-virtu is-sabiħ tfajnih taħt it-tapit għax nistħu minnu. Vera jew le? Li jiena nistħi nistqar li jien ta' Kristu. Kristu le. Kristu, meta sab dil-ġawra fina, meta sab dat teżor, x'teżor sab Ġesu? Sab lilek u lilek, inti l-ġawra, inti t-teżor u x'għamel mar bih kollox. Kważi kważi id-divinità ħbija taħt l-umanità u sar bniedem. Bejbi żgħir fl-art ta' Betlem, bniedem fuq is-salib, ibatu u imut kif imbatu l-bnedmin ta' din l-umanità. U niżel biex dik il-ġawra jisiba. Kien lest ibeħ kollox, għalik, kien lest ixerred demmu, għalik, kien lest jagħmel minn kollox biex ix-xitan ma jirbħikx, kien lest jagħmel minn kollox biex id-dnub ma jerfax rasu fuqek, kien lest. Id-Madonna, l-om ħelwa tagħna, il-Madonna ta' Pinu li aħna inħobbu, hija dik il-ġawra sabiħa li Alla sab, kemm int sabiħa u immakulata. Kemm int sabiħa, m'hemmx ħażin xi naqqi minnek, prevenjek mid-dnub tan-nisel. Kemm int ġawra sabiħa ma tibqax fid-dlam tal-qabar. Kemm int ġawra sabiħa li bik it-Trinità Qaddisa taxqet Alla l-Missier u inti bintu. Alla l-Iben Ġesu u inti ommu. Alla l-Ispirtu Santu u int l-arusa tiegħu. Ejjew eżis tiegħi. Kif dejna nispiċċaw. X'inhu importanti għal ħajjitna? X'inhu importanti għal ħajjitna? Abba għandna żmien li nażlu fil-libertà. Jista' jkun li ma jibqalix għax għad jiġi żmien meta ma jkollix żmien naħdem iktar għas-saltna ta' smewiet. Amen. Nistaqarru l-fidi tagħna jiena nemmen falla wieħed. Missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art.
dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdin tal imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla min Alla, dawn min dawn. Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmur. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-mwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U l-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben. Kien mal-missier u mal-iben. U tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Smajnek aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh jaħdem jitfit magħhom għal-ġid, jaħdem jitfit magħna ejjew resqulu t-talb. Alla tagħna qiegħataw. Tolbu għal-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton għal dawk li se jipritkaw, partikolarment il-lejla għada. Pritka waħda tista' tkonverti bniedem, kelma waħda. U għalhekk ejjew nitolbu biex il-bniedem jaraf quddiem il-kelma tal-Alla u jgħid imma jien minn dil-ħajja x'se jibqa' għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja li nixtiequha bla gwerer. Il-paċi tal-midneb fil-qrar, rara sinċira ma' Alla, għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaw diversi familji żgħar, familji barranin, għaw żgħażagħ, għaw tfal, għaw trabi. Il-Madonna ta' Pinu ġibna. Lilkom l-anzjani, lilkom fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, lilkom li tinsabu fi djar residenzjali, lilek li qtajt qalbek mill-Madonna u minn Alla, illum ngħidlek vuċi qawwija, Alla ma qatax qalbu minnek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla l-missier illi jista' kollox. Il-qalunej minn dejn is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għat-tiġrib tagħna tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Il-qamulej l-offerti li qed nagħmlulek mill-ġid li lilna tajtna bit miftuħa bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li bil-misteri tas-sema nitqazzu issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Nerfo qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Suħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejta d-dinja. Battilna libnek il-waħdini. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Ek tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġli, mal-qaddisin, infaħruku bil-qalb, intennulek, qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna flori ta' smawiet, imbirek minn ġej fissan il-mulej, osanna flori ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u mir-raj ħibati. Ħaj l-ħobs, rad il-ħaj, qasa. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li kla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħaj. Tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu d-dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandu l-fer għammin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj. Intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu illi l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li jam xerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nirrikmandaw l-eżistana mejtin. Nirrikmandaw ir-Ruħ Għażiża ta' N. Grek. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, Sant'Anna u San Joaquin, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-sewwieq
يتقدس اسمك تيجي صلاتك يكون تريد كيف في السماء هيك down في الأرض خبزنا تاكل وعطينا اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوب عاتي علينا ولا تدهنيش في التجري ازدهلسنا مداني اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني اعطينا في الطيبة والهنينة تياك الباċi في زميننا biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa, il-glorja għal U dejjem. lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħarix lej dnubiet niżda ħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek qatt jaslimu laqda li intrid fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlu xi ħaġa speċjali. Jalla tkun verità. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu flimkien waqt li nibqgħu bil-wifqa. Ħaruf talla. Li tneħħidnu bitta d-dinja, ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li neħħidnu bitta d-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
U dan hemm ġewwa. Dan. Daħħal dan hemm ġewwa. Oh. Ejju issa fi ftit skiet. Nindunaw li m'hemmx ġawra jisbaħ. M'hemmx teżor ikbar minn dar rigal tal-Ewkaristija. U nożżu l-Qudiesa, u nożżu tqarbin. U f'dan il-mument inroddu ħaj. Għada il-ħadd il-Qudies ikun fis-6:15, 8:30, fl-10, fil-11:15 ta' filgħodu u fil-5 ta' wara nofsinhar. Nfakkarkom li wara l-Qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet hawn diversi nies għandhom bżonn it-talb. Hawnhekk f'riġlejn l-artal hawn intenzjonijiet li naraw kuljum. Dik il-karta miktubi hija storja ta' bniedem. Min jaf xemm hemmhekk. Allura ejjew nitolbu għal xulxin bit-3 Ave Marijiet kif talbitna l-Madonna. Wara dawk li għandhom it-tfal magħhom ftit imlaħqin, irrakkontawlhom, resquhom lejn il-kappella u rrakkuntaw anke n-nanniet għax ħafna nies m'għadhomx jafu l-ġrajja ta' Pinu. Aħna rridu ngħadduha. Jien l-ewwel wieħed għandi responsabilità kbira li ngħaddi dak li ġara hawnhekk u x'qed jiġri anke llum. U allura intom hekk wara min irid nidħlu fil-kappella għal ftit mumenti ta' preżentazzjonijiet u ta' talb. It-tlieta se nagħmlu t-tindif tas-santwarju. Min jista' jiġi anke l-Maltin li joqogħdu hawnhekk għawdex, tistgħu tiġu irġiel u nisa, kulħadd għandna bżonn. Hawnhekk jidħlu mijiet ta' nies. U allura barra l-indafa li jżommu l-ħaddiema l-volontira tagħna, jeħtieġ li nagħmlu tindif iktar ġenerali. Min jista' jiġi nhar it-tlieta fis-7. L-erba' imbagħad nidħlu f'waħda mill-erbat. Qed noqorbu ħafna għall-lejt ta' Marija, il-15 ta' Wissu. Intom ħerġin il-bulettin jitkellem dwar kwindiċina, 15 il-ġurnata qabel Santa Marija. Għaliex kwindiċina? Hemm miktub fuq il-bulettin intom u ħerġin mill-Knisja. U allura hekk infakkarkom ukoll li fit-30 tax-xahar se nfakru lil qaddej Alla Dun Mikil Attart, mitfun hawnhekk saċerdot minn Nadur, l-isqof tagħna jkun hawnhekk qaddes fis-6:30 ta' filgħaxija. Nitolbu tarbinna mulej bis-sagrament tas-sema, tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don jutawulna bimħabba bla qies
ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U bijak ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. 3 Ave Marijiet fuq ix-xewqa tal-Verġin Imbierka kif talbet lil Karmela Grima. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ejja Amen. ngħidu ilha mill-fond ta' qalbna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lil Alla. Slima liko, xbejba mqazza, ena u ferħ tagħna l-bnedmi, ena u ferħ tal-anġli kollha. Ejja ħankantaw fl-imkien. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ikun infaħħar Ġesu Kristu